Makuru yihutirwa kandi yagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda nuko uyu Mutangana Jean Bosco wahoze ari umushinjacyaha mukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi mike ishize twabagejeho inkuru yuko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yarakurikiranwaho ibijyanye n'inyandiko mpimbano. Mutangana Jean Bosco rero mu by'ukuri uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru biravuga ko rero yamaze kurekurwa nyuma y'iminsi bitangajwe ko yatawe muri yombi akurikiranwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Ku itariki ya 26 Ukwakira nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Mutangana Jean Bosco wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, akaba kandi yagiye akora n'akandi kazi mu by'ukuri mu bihe bitandukanye ajyanye n'amategeko. Amakuru yizewe rero agera ku kinyamakuru rya Akadomo.com nuko uyu mugabo rero ubu yarekuwe akava muri kasho ya polisi kuri station ya Remera yari afungiwe, ngo ntibizwi neza niba rero agikomeje gukurikiranwa ku buryo rero yashindwaga rero cyangwa se niba ikirego cyarahagaritswe kugeza magingo angaya. Ntabwo twamenya niki urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ku bijyanye n'ikirego cya bwana Mutangana Jean Bosco wahoze ari umushinjacyaha mukuru, niba dosiye itarigeze ishyikirizwa ubushinjacyaha uko byagenda kose buriya ntabwo yigeze igezwayo niba arekuwe. Hanyuma amakuru yizewe kandi mu by'ukuri ubwo yatabwaga muri yombi umuvugizi w'umusigiri wa RIB Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com ko akurikiranyweho gukoresha inyandiko mpimbano ndetse ko iperereza rikomeje ku buryo mu gihe ryaba rirangiye dosiye ye yahita ishyikirizwa ubushinjacyaha nk'uko uyu muvugizi wa RIB Murangira Thierry yari yakomeje kugenda bitangariza itangazamakuru. Byavugaga ko muri Nyakanga uyu mwaka Mutangana yari yinjiye mu rugaga rw'abavoka ndetse kandi anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana ni Partners nk'uko byakomeje kugenda bigera mu itangazamakuru. Uyu rero ni umugabo umaze imyaka irenga hafi 20 akora ku bijyanye n'amategeko mu Rwanda, kuko yabaye umushinjacyaha mukuru umwanya yamazeho imyaka 4 uhereye muri 2016 kuko yasimbujwe mu Gushyingo 2019. Yabaye kandi perezida w'ihuriro ry'abashinjacyaha bo muri Afurika y'Iburasirazuba hagati ya 2016 na 2018. Mbere yaho kandi yabaye umushinjacyaha wa Repubulika yahoze ari Perefegitura Cyangugu, Umutara n'Umujyi wa Kigali. Afite icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters muri Criminal Law na Criminology yavanye muri kaminuza ya Groningen yo mu Buholandi hagati y'umwaka 2010 na 2011. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo rero mu by'ukuri ukomeye cyane nuko hagati ya 2015 na 2019 yakomeje amasomo ye muri kaminuza ya Tilburg mu Buholandi ashaka impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye n'amategeko. Yigeze kandi no kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha, anahabwa kandi kuyobora agashami ko gukurikirana abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi bihishe mu mahanga muri 2004. Kandi ikindi nakubwira nuko Mutangana Jean Bosco yagizwe umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, aho rero yagiye hagararira ubushinjacyaha mu manza zitandukanye yaba mu rukiko rukuru ndetse no mu rukiko rw'ikirenga. Akaba ari ibyo ngibyo rero ni inkuru nayo navuga ko mu minsi mike ishize yari yaciye kuba cyane kumva ko umuntu wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Repubulika nawe yamaze gutabwa muri yombi yakurikiranwe noneho ibijyanye no gukoresha inyandiko mpimbano cyangwa se impapuro mpimbano. Mu by'ukuri wumva ko ari ikintu kitari cyiza. Abantu benshi cyane bakomeje kuvuga se aba bantu babishinja abandi nabo bakazabishindwa nyuma, ni byakomeje kugenda bivugwa. Ariko mu by'ukuri amakuru rero atugeraho natwe dukesha ikinyamakuru rya Akadomo.com nuko uyu mugabo yamaze kurekurwa. Ntabwo tuzi rero mu by'ukuri niba azakomeza gukurikiranwa ari hanze cyangwa se niba ikirego cyamaze guhagarikwa kugeza magingo angaya. Ikiri cyo nuko ushobora gusanga ibyavuye mu iperereza cyangwa se ibyagaragaye nyuma y'iperereza ryari rikomeje bishobora kuba byaragaragaje ko icyaha akurikiranyweho ari baringa cyangwa se ntacyo, akaba rero mu by'ukuri yahise arekurwa vuba na bwangu. Ngibyo rero nibikomeza kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ubutabera kuri uyu mugabo rero wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, akaba rero ari Mutangana Jean Bosco. Kaduse nk'abavana mu gihugu cy'u Rwanda tunyure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amatora ahanganiyemo abagabo bagera kuri babiri, Donald Trump uhagarariye abarepublika ndetse na Joe Biden uhagarariye abademokrate. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangiye umunsi w'amateka akomeye cyane mu gihugu, abaturage bagomba kwihitiramo umuntu ugomba kubayobora muri manda y'imyaka 4 iri imbere hagati ya Donald Trump usanzwe ku butegetsi na Joe Biden wigeze kuba vice president ku ngoma ya Barack Obama wo mu bademokrate. Amatora abaye mu gihe hashize igihe kinini cyane abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu batora, kuko hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane burimo n'ubw'iposita butigeze buvugwaho rumwe mu gihugu, nk'uko nka President Donald Trump yabwamaganye akavuga ko buzatuma amajwi yibwa. Amatora abaye mu bihe kandi bikomeye kuko iki gihugu cyashegeshwe n'icyorezo cya coronavirus, bivuga ko cyagize ingaruka cyane ku banyamerika barenga miliyoni 9 banduye, mu gihe barenga 1000
236 bapfuye. Kugeza kuri wa mbere abanyamerika 1,93 baramaze gutora uwo bumva ko agomba rero kwayora mu myaka 4 iri imbere. Kugeza ubu kandi amahirwe menshi cyane arimo arahabwa Joe Biden, gusa ibintu bishobora guhinduka munota ku wundi kuko no mu myaka 4 ishize bwana Trump ntiyahabwaga amahirwe ugereranyije na Hillary Clinton bahatanaga. Leta zifite umubare munini cyane w'abatora, no kuvuga nizo zihanzwe amaso. Izo zirimo nka Pennsylvania ibarirwa abatora bagera kuri 20, Ohio ifite 18, Georgia ifite 16, Florida ifite 20, North Carolina ibarirwa kuri 15, Wisconsin ibarirwa 10, Michigan ibarirwa 16, Arizona ikabarirwa 11. Kugira ngo rero umuntu atorerwe kuyobora Leta z'Ubumwe za Amerika agomba kuba afite nibura amajwi 270 ateranywa bitewe nayo buri leta iba rero ibarirwa. Ubwo Trump yatorwaga yatsinze bikomeye cyane muri izi leta ziba rero zifite umubare munini cyane w'abatora nko muri Pennsylvania. Ibyo rero nibivugwa cyane cyane kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri nayo amaze iminsi avugisha abantu benshi cyane kubera ibiganiro mpaka byakomeje guhuza Donald Trump ndetse na Joe Biden wo mu ishyaka ry'aba Republican. Hitezwe rero ninde uza gutsinda amatora, ninde uza gukomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri myaka 4. Navuga ko ikomeye cyane. Ese niki azahindura ku bijyanye n'ubuyobozi? Yaba Joe Biden aramutse atowe, niki yahindura ku bijyanye n'ubuyobozi bwa bwana Trump wari umaze imyaka igera kuri 4, wagiye anengwa na benshi cyane, ariko hari n'abandi bakomeje kugaragaza ko mu by'ukuri politike ye ntacyo yari ibangamiyeho amahanga. Ngibyo rero ni ibyibazwa, ese Joe Biden araza gutsinda cyangwa Trump araza gukomeza manda ye y'imyaka 4 yindi aze kugira imyaka 8 uko byageze kuri Barack Obama yasimbuye. Ni ibyibazwa, ariko buriya ibiza kuva mu matora cyangwa se bizava mu matora natwe tuzagenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Reka rero tuve kuri inkuru duce muri Tanzania, naho habaye amatora y'umukuru w'igihugu. Matora yatsinzwe na President Dr. John Pombe Magufuli wasanzwe uri ku butegetsi mu ishyaka rya CCM, Chama cha Mapinduzi, ariko Tundu Lissu wahatanye na Magufuli akaba rero yahaswe ibibazo na polisi. Polisi ya Tanzania ku mugoroba kuri wa mbere yataye muri yombi Tundu Lissu wari umukandida w'ishyaka Chadema. Yataye muri yombi rero ahatwa ibibazo, nyuma ararekurwa. Lissu yahaswe ibibazo nyuma yuko hadutse imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora ya perezida wa Repubulika. Lissu ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze iminsi bamagana ibyavuye mu matora ya perezida wa Repubulika, aho kuva ku wa gatandatu w'iki cyumweru batangiriye gusaba ababashyigikiye kwigaragambya bamagana intsinzi ya Dr. John Pombe Magufuli. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, yatangaje ko Tundu Lissu yafatiwe Dar es Salaam ubwo yari avuye mu biro by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikorera muri icyo gihugu. Yagize ati itabwa muri yombi rishingiye ku myigaragambyo yategurwaga mu buryo butemewe n'amategeko. Usibye Lissu, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri gereza, barimo umuyobozi mukuru wa Chadema ku rwego rw'igihugu Freeman Mbowe, wahoze ari umudepite uhagarariye Arusha mu nteko ishinga amategeko Godbless Lema, ndetse n'uwahoze ari meya wa Dar es Salaam Isaya Mwita, kimwe n'uwa Ubungo Boniface Jacob. Nk'uko mu by'ukuri uyu muvugizi wa polisi yakomeje kugenda bitangaza, akaba ari umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam witwa Lazaro Mambosasa, akaba yatangaje ko mu by'ukuri abagabo batishimiye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Dr. John Pombe Magufuli, nawe wari umaze manda y'imyaka igera kuri 5 y'uburi gihugu cya Tanzania. Mu by'ukuri bahise bafungwa, bahatwa ibibazo, ariko nyuma baza kurekurwa. Bafunzwe kubera yuko bari batangiye gushishikariza ababakurikira cyangwa se ababashyigikira ko batangira imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Yagaragaje ko by'ukuri Dr. John Pombe Magufuli ari we watsinze aya matora nk'uko byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya Tanzania. Ngibyo rero niba bikomeza kugenda bivugwa na matora mu by'ukuri ku mugabane wa Afurika akenshi kunze gusanga ari ikibazo gikomeye cyane. Gusa Tanzania navuga ko ari kimwe mu bihugu by'intangarugero cyane cyane bijyanye n'isimburana ryo baperezida ku mwanya w'ubutegetsi, kuko bavaho mu mahoro akajya abandi mu mahoro. Ukabona ko ari kimwe mu bihugu mu by'ukuri kuva ku butegetsi bwa Julius Nyerere watanze urugero rwiza
mu by'ukuri akaba rero Tanzania ari kimwe mu bihugu by'intangarugero ku bijyanye n'imitegekere, cyane cyane ku bijyanye n'itorwa ry'abakuru b'ibihugu, uvuyeho ndetse agaha mu mahoro undi ugiyeho umwanya. Ngibyo rero ni amatora usanze akenshi akunze kuba mu mahoro.